me shared that pa some 11 years ago. Me shared that your himaya of Freeman and say UK. Of if I feature why I said me who coina. Quite my cook me who's at the phone. Eho, and the man, Monsieur Nyansa ye pa. Inti Nyamin Shramo, a jasamoa, ubi or ha, who discuss one crowd about say me buy a ira. But wo dear, we didn't cram and yame, a didn't cram fellowship. Or so young crumpon, on shroud pa. I just my mamma ba Adom TV so no your mama akwaba. And then yen sister, Jimfua Joy Jimfua Yawada, or dinner baba say. Menji banana fenema bemana or nene oyen. Make 2 new focacens or unconan quadrain. Or see our barber casse. A futuram demand on or their year, Juma. Yam one on 120 nebano. Ain't you know, your best share quite radibe fire so abuano. And now your sister is 21 years. One bema atina, Oma first one with jai. Wo free more sound will be a second one away and was all Samba Beman or no 3 months. Beman said, Me, my cry at 12 o'clock or do call and I call you. No, what dark could see, say, oh, you don't for Banam baby. Into a china may my DNA, sir, as usual, money, a DNA, and no, and a can of cray, MIA. Into no sister, Azuma, Echina, Acha 9-10 hour. Now, Brenton, so the banana, we now banner DNA. Why? You no cre anyone true. Na yin say dear transfer. Some kind of MTN for any Vodafone for my Jumae. So Ora could just someone Yami on shroud. Upaja Maya Bejam Chini in Trefoto. And I bet I'm Mary in nature. Be the opposite way. Okay. Mr. Quanyasona Maccabi actually mean no more. No more man on it. There be more or more machine. Oh, okay. You and mammy no more home. So, okay. Oh, sorry. A year, Tony Osu. Okay. And I knew some more quating. Oh, the mechanical man says, me baba coco. The shops me no. Where they may quating shops me no. And I Tony so the shop can see about qua. Mpabwa umpa. Nanu ya kwana. But the normal Korea buyer. When you say no more. Checking rain can you more dear? And yes, shedding. Yeah. I'm moving in shedding. Say, Yamia. Odum kudu baby o modru no as you say that to yankem see ato mo no ono abeta hye mo anemu na de twa to kra no mechia me ho kani sam de ono so Argentina brochi mem ono me ma mo ho nyina mechia obi a ye me ho kani Gladys asamoa Gladys oh Gladys okay you better wasipa wadaji na wa best spend the whole day wa ha osoro nyankrompon onhira o koso na na erade asan ko amen na wose edimanim biom amen yeda masipa amen okay and you just photo no pekwa na I me ba na ocha adis mema ene opanyi be yi bi efiri ho na ai to bo be yi bomb na efiri ho ai se be blast ai adis mema sama ka se ne wo from me na efu a edin abetim da for me na efu a infante din pa ene ye infante because said the Messia, okay, second day, okay, Obi, mediate about 20 years in it. But that's so a come, your name. And me kind of upon me a power one regum, if any fear could be. If you could be, be also for ba, some more shall, Munkanchi, if you could be 20 years ago. Can tell upon my man, and no, and that's to share me, not just a meme, yaka, semen phone, Yamitianam, because me my home, and that's so a shaman. Na uni ade dada na je so uzi munje nti na mama ya Fante nyom yema aha eba insurance 104.5 ena Adom TV so sa so na mo hwe o DSTV mo hwe Go TV so yema mo social media mo hwe Insure TV and Insure Facebook yema mo nyina akwaba enne eye dasronko yene Fante mai ena eshia ewa ha ebise na wotwe nyina ya dedicate ama Fante man nti Fante man a ewo Ashanti region ena enne ye ne o eshia ye bedi enkomo eye Ghana man eye heritage man eni nti ye behwe ne a Fante fowo ene nyomo ebeka akire ye enne menhya ase na me introduce you omo baako na fe
yɛntɛsɛtɛsɛ nneɛma mu kakra nana emisa oche nana mfantifo ehima owo Ashanti region nana mwakaba nana araba omane eku asanwase mfantifo hima nana mwakaba nana aba nkuma atonsu mfanti ba penyin nana mwakaba nana araba praba anwoma so mfanti for hima nana akaba nana aba be obi nyim kase mfanti hima nana mwakaba na fe nana amonu chale amamu bedu nana amamu nana mpocho facham oyen o ntin nana amamu bedu atonsu mfante hene nana mwakaba ena nana ampia fantini town mfante hene nana mwakaba ena ochiame ewusi bands nana mwakaba ona ujini abrofu dinti bam na abo ena aya sheshe na yebehwe se ane yaye nkranfo de yaye gadangbes de yaye awrafo de ena yeduru mfantinem enti me obetumi afra me yaye northern de enti enne medin eye me na efua oso wa fantidin a hwehwe anza na mabie phone line nananum mama makwa ba ewie na maka mfanti ka mfanti ba kwa waka maka na eja kwa osuso awa ha eno gina aye me bodyguard me chia me no eja kwa na gina ha no nananum mama kwa ba mama makwa ba ewie na wotwe nyina ye di si ho ama mfanti na yahwe zama mfantefo wowo hedi badim ya hosesie ya saw e bibia o ma ye danso nti menhya ase mpacho mensi na na chia me da na mtum ba street na mo nkodo nti nkonkwa ye nkonkwa okay na na sin na me hia chia me ye nkonkwa nti na mpacho hwa na obedin kan akasa awa hu na mpacho you na mpacho ye hwe ye wo mfanti wiki na yebisa de mfantifo ye wa amanza oka amanza ehu ye wa amanza ne mu piu yo metase mamefe de amama kwenya otedam mfantifo ye wa amanza hopi ye wa fashe so ahopi na yebakande nkruwa hoina wa amanza ho na krobia so wo oye na fasha no so na mbreso oye te sha se fizigwa ya besin kosimpa obia wona fashe egwa ya fashe ofra na ye fetu afashe fetu afashe efiwa ya ba more ye wa banje ye twedo kono mabo ye ochir afashe ye twedo yabakwa kodu simpa aboacher obia wona za krode sineyoda mama neza oye no oye sonko no oye fieso nti wa manze bi na yensho abati no ma mfantifo woye unique monko nanado na abati no ma mfanti woje ehu gide ye unique yo amefe michia wetinfu nyina sesha mfantifo Jamaica Mum kwama shase kwa fada yebaya nana yembe no ori ya yentina ahono na hu ye dan so yebe twalo mfantifo yenye abrofo na tren enya abrofo tnai sesha abrofo kasa Obra Ghana ha mama efenie Enshira FM Hana ya ntima ayi plati ofi hibai emure ye kasa plati emure ofi se abofra nyi ho tran abofo friend ana plate no fanti fo so friend plati sa da mo nyina ne na se kire ho se ho nti abofi na ye nyi ho tran ya ma kire he na
ya madam Brofu Sami wa ba man Ghana henyina yesum sisia ye Brofu wa ye sisia obi dinu bakra kosu kakra bakra na mi afa no be 6 months 2 years ago Brofu no ka so nti mfante ye wonyama bebre a chere o ma ye hu de ye mu yedu ti dem manana kan ye wo ti de ya fashi ya no kan ya anu na ka ho ma hu de ye mu yedu na chere ya hwa abrofo be ni ti jaba school secondary school na o sha se wo mfante dem not so to ama what can was from to conference am ko we am proud of them enya ma no ho enya na yes sha se go dem azi no ho yes nti ye di hu tum de nya so ya ka ho bi pa Tomel yezimu wa magana Tomel me fana me ka kai mfante brofo no oh okay adishima ma na yesua na wo hwe ha se de teku asiwa ha se chese aye akono fefefe intini se wo ya fantini na wayira omodia na fa wo hujim ai na chede na yer konfanse mamko na himado ya hu siesie oda o chere mfantefo ho bobiwa se de siesie ye ho na menye wa freke ntego na facham ukita wo name ukente na ase na zamam nene fo me da wase mama efenie chia ahwefu nyina so ya hu siesie no odanso bina wesi tekua waye wabobo shiro na aze ahonze na aze gugu yeku the first na nyadam na oti okay dama ahosiesie wo baby today mpano nso mama ya fazana de ya ahosiesie ne de all different from impepi okay na ide ya yitu kwan ya bakuma ase ho a wa konkran na aze ama yeso yezin ya bushi bi kakra ya de afrafra yezin okay onto da ma nka fantini ohima frene kapsot na katadugudo na waboni duku na hundu gugu nuku wa ye kama but yetu kwan kakra nti amama ya bushi ahadze no so kakra no so ya da aka yezin so ma difference iba yezin no ben okay nda ye ba na chede dancing train ncho onya fantefo ha na onam de sante mem no wabo egua asante hit na sai aikobi nti ono nti na mama yezin nyina afrafre na nya ye wo ha bebre no so ye doso nti ye dam na ye ko dam na ye ko nti na mama mfante no kura bebre wo so wo ye dam afazi wo twa huti wo kan yumu nso nka first na nanka nyadam no wote ada de yebusu bi afrefrem za mama but yes still inhu fante dina inhu na ye be he kwa na papa bi ka de teku yohunu bi da okay ono mpacha owi a woni ni twa ba ko bi a 50 cedis na jamo ohunu teku yi bi da okay ntinde na miti asoso ama gbezu obi so ohunu bi da banye mfantefo na ebuti okay ntirin bebre fufu bebre abafra ma yedini nyina afra na ma we shem de ofrem no so ama aye kama okay na chede na metini ya na chemfantefo chenya afade na wotititi ayi mai fudititi na so nam de egwa na odina we swante mementi no orukwa himfi a ontumi de wo ye bibi special odam fantefo ye da ye ho edi na fe wa address it de fanti bara okwa himfi da wokeda asam ana wokaye bibi a oda no so ogudensin kan o hye na ahema na MC adroto na nase ne hu ahema bi o hye na ne hu na yes ye wo queen ye wo ohema me dase me pacho ye ko na mpacho boso na dandan ho kakra nana adanda ho kakra na nkrofo ahyo mo pacho nana aba aba kokoa mo pacho edin no mancho ni ya amam kokoa
K-O Kokoa. K-O-K-O-A. Kokoa. Nanaba Kokoa. Nature them fancy for one Fazanka Sankasano. Ono Oni. Oye Atonsu Hema. Atonsu Bar Penny. Infante man. Infante Bar Penny. Wa from Fancy Afazi. We sit Tekua. Ona Odijan. But you know, funny Tekua no. And I was a mobile home. Was a bobo home. Can you put a corner colors in you? Purple color, blue, you know, pink, you know, maybe our bayama. Nana pocho, telephone kakra. Medasi. Ma munko nana araba prabado. Nana, but also badan down kakra. Na ye showcase in fancy. Nankrofu ehunu. Mamrana said the Osuko. Nana Araba Praba. Nidinu crash, the baby. And what's out of fool? What's out of fool? Where's out of fool? Not much out of fool. You're not trying to say. I didn't see none fancy fool say, what's out of fool? Say where can you know me care them mammy say fratama since I say let all the time be a flow I say and send a multiple gomuno with fra no more you do and that is one pansy nay I shall fool not as no remember be since I seen one day no one yet you but demonstrating your chairman's assisting or Bapa Pebiara or since I say and son with fratam my do the which me so because I catch him there. It's chef, it was Brazia. It was a dress now, and she's me, sir. But just me, the moon, my girl, vest. And she's me, sir, and from Moboku. Mark Akamoho, but the which is me, was say. Man, I brought in the foam. Not young share. Say, Atofono. Oh, yeah, but they. Atofono, yeah. Yana, no, yeah, baby, about today, and I'm so what for one. Oma wo hunda ho wo honya ho na ha the pembe bre so o sa to for the demand no mo ayi true sanda tam no friend onye untu onye yobama no mo ayi apejan na wa hye atofo no o the kakra hye no o sinsa ase na no wa fine na sabi nature we gina do kama me ba cho atofo na ye ka ye okwensen no eno na ayi adosofo maya no almost sisi bia na ebobo omo achi no eyem fantefo en amania ye de dresse an na ye kasa atofo no mesro enye bibia ye bosom dia na ase adosofo no na ya na omode sisi echi se de be ya na echi ni be peja wo hu se wada sonko ma ehia ho nyinam oh okay na mo wode sisi wo ho no so na se kire den I'm not sure they say look what biasa botum ayene day na adan so wa faje na afan okay Sunday session slate no onye kabana nuntum nsesi na ifra nsesi ifra tam sinde na edisisa na wa ma umaye du nti prayer no hu na fancy oba panyin ana oba himma na orban na besia ba so awedu no mfibi du no aden wonyina so osisi ho krobo na chede onya bibi hu aye krobo ko wo be kai sa krobo ye wo Yesu Kristo ye de bi koma no so wo hie obi na wasisi sa onya boson krobo na ye de koma Yesu no ebi na krobo o wase kire na krobo o wase kire Kroba we use because me na wo from a what the people bobo ho o wa se kire ana nana babam the American ya Sema Jesus Christ ya safono waka chena cheze what was krobo show na zama was pray okay no bi na yanu fancy for so ya fa wo abofra kakraba obobo no show krobo ma abofra no nimpom oyet abofra no na honam no so oyet obo ti kamoma o na chese si o ma honam yetobo mpacho wonto bi mram na nze ma so bedam yetobo wonto bi mram na ma so mu bobi nana ibo bibi azba ka ho na msan mra ha bi mpacho wontwe mic Eriko twe mic na ma me mpacho na me ka ho yi klobon
krobo importu oyaza oyema nkanka besia enti bonda first no kra na ye wo a ya nananom obohen bi no why a chede nyipa no so edinkunyim enti krobo oye enti na we de ba oye fita de afran wa ba wiase we be dinkunyim okay enti opeja no honam na oye togo enti krobo na senya oh okay menim so bi bo ye di sreni bia na krobo ni bia bobo bia wadwem ye okrensen o ye bosomfo we de Kristo ni nyesa enne Fante ama ye hu ni ntia Yesu Kristo mpo ye wo no enyansafo na kwache na de no e di krobo ene hire e kan ho na je say it has a biblical meaning into no mesro next time hu bia ma wadwene enyo kesene enne Fante mai achirechire mu ema ye hu ni a e koso pacho ko question bi ho mechi ame na fe me ntoso na question na krobo na mo ka ho asem esanso spiritual meaning kakra okay ebo nipa ho ban oh sa ho edua so sa de na fe na otaba oh so krobo na ba na fe na ota okay na ba no na ede okay na se nipa obeyi wadaja so sei no obi abetimi asel oh okay my obone so krobo prevent spiritual eyes no oh okay ebe say wo no entina na no de ye akoda esanso de ye ma because obi kohwe akoda foforo a otumi de yade mo okuta ni bone obetimi ha no nti dua no a eso ne fen otaba na ba no ne krobo no okay nti nya say de ye costume keke okay esa bo wan kasa we de no so ho ban say edwom na wokọ obi share different sort of people obi anso ne senia the target of the bar hotel nti obetimi awia ko ho so ahwe nya wo enu nti na ye de fresh chiri no e de ye skin mu okay ko wunya da ho di say ya e de say moda deja bibia ye to afa wiem bia no sorry o sabi na kabi okay nti krobo no sa prevent you from spiritual eyes okay so there yes one na nanu a yedi nyenya egu won kon mu no ngu ni kon mu kwa so say na wasa esua bibi foforo aka ho na yes krobo na nkasa dua e de baaye no ebo ota ebo ye ho ban so de be ya wo bi kukum ni ade a eni nya obi a na hwewo a eni na ode hwewo na ye papa o nyo bia wo sere bia ena ne se hu ne fita de ye fita akra o bia na moja bi ta ase bara wo mfa moja ni mpie ese fita ne na hu na de moja no ate nti ne tetefo ne nimude enu nti na omde sa anyo nyina e preserve ye se de be ya musuo ene esan bia ema obia obeyi ne ho ana akoda ye be wo no ema na ba asasi so obi say I am proud to be Fante. Oh okay fun say Abiba Agri. Oh Agri dey na jere ofie pe ebi kra Agri memorial nana ebi a Dr. Koji Agri nana okay Abiba ya tifa anti mpacha o ye Fantini declare ho na yen show din na nana ama bat okay or say I love Tekua and then the mpacha bomodiana Ghana manti ye Tekua na feature photo na send ebreme obi say that is my name mpacha which of the names na ya within my hunu Agriana or say our culture, our food and our names and a Fante yeah unique culture ne bi na makeka no ye nuane na bi ni de na ukua ye de nuane aba Fante duane a obi atwra ba se ye duane na ma ye special ye duane ne bi ni de ye di ban ne bi ni zo na ye nke Fante odem ha na wo abeke Fante bi a ye twu de dua ye di epitsi na eba di bi etso na ntitsi piwa ye piwa pa nenya beans aka ho okay pisi o don for the board o tua ebiti na board ona board oni o ma huru bi Fante de na wodi she oven mu no ona arofo de no wodi jano na wo fan abodo wo fan she abolo
One friend. I like that. On what on your man's not taking content. Now, okay. Into no one my dear near Obi air cano, Obi can say you walk rich food in any air cano. You were pure or pure say a yabata diane, a brune yam, and money muhu. Your one is some more, which we cry the beef in them kakra. Nadia womb, watch. No watch young Jenny, no watch my pump and Nadia gusso, and that's why you beans in the cry beans coconi be. No, not die yet. Oh, I'm a muquado. And a bonsugodo, manco, and a pass a bruna was so hona. Obra yo hanka fo no open obra oso no obra yo na o te de ekwe ah debi obra yo no wa so hon na Fante ya fande onye obra yo nka bonsu godo anu ye sabo ne ye nchachira aha na modesi che na maka fran Obrayo. Your friend Obrayo. Na why Obrayo? Obrayo. It was a cacatrawa. Business na master confirm Obrayo. And why an Obrayo? Obra what is Obra no day? No one last time so has an video no master confirm what dimpi wa eto ho so wada na se kokwa ne ho aso na nso was master confirm ho ontum sir and then yate Obrayo and am pocho ba ko ne why mu Obra ekwegbe mi no so wo fan ne aprepense nyina wo ekwegbe mi ni twi ne Fante wo fan ne oye nkrafo we diba na okay nti that is why me jidi se zara kam e ban so a be penta akwaduma bi le penta yo Fante do ko na twetwa kama make us ya first are you ready? My patch was a woman named Fante Doctor Chucha, who could I able to view her. Tam Chuku, na Ukrada, Shenia, Yabubo singing na Yem Febimra, nature say, one cassa, tasty be na she. Mr. Sawyer Fantinia. Deirdre declare who a honey who saw your Fantina from Fante Dino, bra nature say, ye no en casa. Me Dr. Be room or Hamine bedding como. Now blueprint forces or more standby. Said a bear a china me aye DNA no. A blueprint in DNA means through ye bay mo or papa eddy amount. Tamichuku, namine doctor ending como. Nafi, a million amensai emra subium, and ne ye call Fante. Sames, Mamma Carver. Yeah, I know. Now what to say? About the Nadaroma. Radio Boko. Dinsempa, the Pimsan Company Limited. Okay. I conferred room was so Siemens Vital Herbal Mixture and capsules. Okay. They bread amount for. Now, said I can was a beer, no being to was that. Okay. A drum was a yet more winning. Okay. Na mama we say obi betitire nkatia ordinanu hu rubber num ansa na odin nkatia na gum oh sir ai omom titire nkatia nsa na omo ye sir ai ordinanu be hum se de be ya rubber num be da ansa na odin nkatia na gum they say ya review no ho a transfer ya na ye duro no na adwuma ye no ani saa scenario ya me de ma ye pe untini na emu asisi no enti hu ana aka to so I'm say who nyina 19 na eketua yeah nti wo se muda ho na mu beda ho a uhia nitric oxide sa nitric oxide no ayema ho Siemens Vital Herbal Mixture ene the capsules okay eduna na mra na di agan no nze kan kasa agan pe ne e kan agan ho asem ti e chese eduni ba ni pedua no e bantin no ma moja to sen e wo ni pedua no ti bia moja nko e wo ni pedua mu free wasene mu ko nyina no na bibia sha se ye adwuma na eduro yi e eduro a obi asabi ni sisi ye na ya pa
o complaini ni sisi ya ne ya den a ono maduro no pe na saa ya oni nyina afiri ho akọ de etene se aduro no wonuane nu ahodo bebre a baako yisu neurotransmitters saa neurotransmitter no nipadua no eno na boa se pains bia nipa ekom bia no free wadwen no ho ba no bon se release endorphin free adwen no ho na ba be boa be bia hoye oye bia na wo sa adwo adu boko saa aduro no won nutrient bia etimi yesa nti se obi kam se ni sisi ya ne ya pa den na wanom nuro bi na nkwa aduro be boa no ye Semens Vital Herbal Mixture and the capsules agan odo costo bi ma so me to agan no ano ni be yi ama na aduro no na nwanwa so a ye pa ne se obi enum se ni sisi yare ye be ko no sciatica so ma ne mema nyina ti ata ma ne mema no wunya ngo nti ohine bi wa ha e kuma se he ya na so mo wotaka ozo mo kwa mo nka nche obi a se me se aduro na de jutu okay because nana no wanom ama no ho aye din na yere nso nom ye nti da bia o se aduro ndi on de jutu na no be fe no on fe na gan on fe ne Semens bia on de o se jutu na ye ka no sciatica wo so a obi a ne to ase twetwe no eno de untimi nsan aduro we hu enko no madu fufuro bia eni sisi ade ni nyina eno de me ka wa fidi kesi so na me se me de nchiato de to ho am obi a oba akoto aduro ni bi so wo sciatica wo sisi ade onu maduro ni do half na se sa na ma na anko a be bia to bia na de akono akwadwu sika okay yeni madu kra ye kan wasem no because enhwehwemu akom no Dr. James Samoa any professors bia kan bo ma ye nhwehwemu pa kofa enubrane ade na me gidi na otu bia hu anim fufuro bi wa ha na me no ka se o ja China okay yasman o China say aduro no ye pese esan ye sonko na fe packaging ne ade nyina ye sisa ne ntino yasman o say onko no ne abrofo no kosia na ye hwe kwan pa ye be fa so a afi na ye so ye wa ha ye ndi FDA so de no ho dwuma se de be ya bia be ba bonten no na asan ye kama ebetimi dia ko ba bia wiase ba bia nti aduro na ye kan wasem tu ho anamo na ko pebito bia no obi tie your radio so a sa phone engine number is 0240 61 60 61 0240 61 60 61 and that's 0205 57 35 55 mubetimi afre afeso betimi send e WhatsApp e bia na pese ohu aduro no picture say dey sitie na wo dey agina so dey akwa akotobi wo dey say wo be send a message e wo WhatsApp e be the numbers ni bi enu nyina e be send ohu pictures ni din ni ade ni nyina obi okoka Semens na o se cement on say enene say we Semens enti o pese o tidi ni ya ni nyina wo dey fafa WhatsApp ma ya na so dey friend bia wa no amano ne o pe bia to friend ye odu ahodo mai ne anu ni nkomo me kan na me ka ade aba be si mema so enim se mema sem be me bie ni ho asabi na japade no dompewu ni nyina ye ntini nko a enso be me bi wa asabi na ne be ma nada wasi ni trase wo ye na hwia anye yi so ye be ma na se wo saati be mu a wo yire down che o te so nu aba pepepe ekoba sa no si nyankopon asem wasi ni trase nje sa na nyame bo no nyame ye ne se be me bia so oduru ahomachen e wo se sabi wo be ma timi sorry e ma timi di nya na o yire ma ne sorry kopra so ama sa pe na ye se wa ya asem nkra no be late ni nyina so nyame pi be twa ba be si wa so ti so ye be ma na sa ti bia ye wawura mu bi be ma na si ni trase afi wo ye be ma sabi oni oba sie ma sisia na da ya na wo 9 we pacho eduru ebebo e Semens Vital Herbal Mixture capsules kona koto eduru ni bi we to ni nsuo no mixture no wa to ne capsules no we are we be free ni amount dosage if you say ye wo general dosage wo ho say dey si no e wo ho nanso ne papa mu pa no ye be kiro kwan obefa so a obeno na ebebo a ten ena afi obi a ne sisi ne ya say do obi sia no na ne bema a wa emre wo mpam ne no ne nyepe tini nya say obefa your numbers no one free ni a kiro de ben wa obenya bi ato ne ten afi se do besi anom no na bibia nso aye kama de ma wo afi ma no obabi wa me kan se me ma mo be ma sini trust no ma no bebre hwe me usre then so ma no bebre nso was sexual weakness atenka dia atenka oni bi
so your banner to say we dear bunch da where bonnet dear a feed the ends so cry Uriano will be some mirror we but a bass and also as if in power we all bar now near think a low libido a do crow to me capture a dronibi a fence or background fear with him is here few for now time we all banner to say the analysis slower and now what to me to me capture dronibi the few for you have a person the tin say or baby will come feature no kick and the Daniel the chrono pa who dysmenorrhea a dry bebo a yisa young in a few aquamount a cement vital herbal mixture capsules. Do the bebo pa ne young in a few. One must see who feel also no dinner in the water be or digital a nedansika. It's a few for them pewasem. The pato ye yisa how in a few aquamount. In your so the phone number no afraid 0240 61 60 61 0240 61 60 61 and I say 0205 57 35 55 0205 57 35 55 obi nso ha sabi oba ko jare na na moja nko a me pato yentie nie pa minim akankasem ye ka koko a minim apart from sabi oto kwan na no anase eye internal inside one so no mo minim ba bia koko ye biem wo a o se na ni so ye no bisibisi ne de ahye koko pato ene ye kan sisudwa koko nye wani koko emesisi wanim so won se bibi sisi wanim a ida say hyperpigmentation anase skin tax eno no honam ani yare enye koko ena koko ma o minimum wa be kwan o minimum to bi kwan no ma na ye de ahye koko no na ya starting no mun robi no yen ye do na ye kan wasem no de aye woto anase obi wo ha na de no rectal prolapse sabi okoja ne na ya bon se na ne kokobu yi aba na fe moja de akire moja no eya na bright red ko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  eno na hu a ye kan wasem say hemorrhoids anase piles eno kwan de ye koko na apart from that de minim yare bia ye ni ana ye minimum ye friend koko biem aha nti tie ni pa se ukoja na hu moja gon ne dia eno ye hemorrhoids e koko ebia na de no na moja no eni ni dum abia ye brownish anase dark kakra e part either say enteric fever anase typhoid fever e do baby a stage bia when na intestinal perforation just onsun no mabubo ntokuro se bi ukoja na abehu moja obi so nya peptic ulcer yem kura hodo bia ulcer bi da wo yefun da se bi udiodonum eno so ukoja na obehu moja na sa moja no enye kokko etinga se me koto eduro no na me se bi ukoja na me hu moja na me koto ena entwa da bi ye de na ye ka ho asem no eye kokko ni bia eno na ye hemorrhoids nkoko no eno de wo se jai ni nyina so be fine number no ni a kire se de obesi anu maduro no afi be bia obenya bia to 0240 0240 61 61 60 60 61 61 0240 0240 61 61 60 60 61 61 and I said 0205 57 57 35 35 0205 0205 57 35 55 again Siemens Vital Herbal Mixture and Capsules. Okay. That's pa na comment bankrofo di omudi papa na na mabat or say your friend no me na ama kwansema me na ama kwansema obi chia ye no san bo Fante abaso Fante yabo mabaso nyame enhira mo so manfare mo ayi ho mo kuro hu na madanadi obi say that's my father's name Obra yaw obi say the papa din no Obra yaw ne papa din no me pa cha adesema baby ye duro no oma ebo ayen eka we a ye didi say adwuma ye kan say ye ntua anka ho sika no ebe ye den adwuma ko bi na eso yasen tap send na tap send no eno ane say wo de hye ewo amanone a say ye oba say ye obusua ni ka kire ne say
on momodia na on download the way nguni phone so app nguni phone so ya na wabre o ma misika na wabre for fisika ene radia ya Adom mo amowo Asia amechire Arab countries no edi ewura ho kan energy so the fa agent so ene de tap send be ma wo ankasa wo de usika aba Ghana usika na so esan eye bank ma wo download na wo load sika ne guso to 50,000 project ba wo pese wo be no Ghana na waba na wabe wa de usika san na wasan na oko na wo first time a wo be no wo de tro ho se Lady Amano ana Insura FM yetumi cha £5 €5 ana se $10 na yehunu se ane wa fe na wabam afi Top Choco sisia yen sister station e wo ha Love FM ye nkwada school for nkwada quiz e wo ho Top Choco ene ye de man nkwada enom edura na pa na watwa ne hot edura ewia na watwa ne cold na chese nkwada no omo eni agi bibia ewom 3 in 1 na fe tango washing powder akacho se seminar powder udisi nuoma entu kokko tuntum fita ebeyi eni koragin eniti mo amo pese mo ye business ni bi no mo mfa 0243 033033 Kumasi enkan baby bia ofra ebema obi na osuetu aton edware ayede enam simple scented enti udware wi a unhia body spray because semina nankasa mu ohwa uhwie kakra bi ubedware ama ebi atwa ehuru pa upese uye business na sika for nsema for 0548177018 ofra ubenya bi etu aton anivero ewo Kumasi bebre ewo ho saasusu na ria fiscal ewo agona sredro ebi ewo ho Felicia Bakon ewo Kumasi heya bebre ewo ho Auntie Julie ewo Honi Valley eho so ebi ho takrade for monfa 0243 887930 and can for M5 0552 723016 ofreya na onsa akabi afi aromat amasesia no obaye aduane manikuna odi because aduane ne pampan no na edifuo eba eniti aromat se akukọ flavor na pe monko de na pe jene de na pa ebi ewo ho eniti ubo modern a ukọ be bia ebi ewo ho yenyina faako yeton ne be bia Flora say bra na yenye business wo pese wo ye distributor phenomenon 0246 426172 na jese bibia akoso ede ama munim se nana otikoko so eyime Amazado for Kumasi Konfanochi project mada romanti dwumedie na ekoso renovation no ekoso fefefe wode kakra medie kakra obia de kakra ene beboa sani ska kakra ebra 0544 195525 nia ubeseni aba eno ena yebehwe so ade aye adwuma no Konfanochi S7 12 out of 16 regions no 12 regions na Konfanochi S7 timpacho fa bibi bra so wa manone so wo Ghana na yemfa NCC Konfo Anochi metwa me ho abasisi a enche bia me bie phone line no na fe won so wabam adia why you ready ana okay pacho ene ye de queen ne beto ene from menna efua Wow. Such a beautiful name. Not just say Fante. No kwasem mena efua. Ene minim se nananom eye Fante fo. Ya ma fe ya wo matena sie. No kwasem studio ha ye fe ye. Mo amanjibra mo hwe ne Facebook no ma sene a etie wo ho utie wo radio dia wo hunu ne eko no kwasem body atofo ye sene kama enya grokra nye fake ni bia we no ye tetetetetete de ye ni dwa ye beje sika sanse dwaton de no wono madam ena bribia ye gibre e de dwumadie ye de ebre mo na beje me Fante di ansa na dwumadie no ase atu
Benjamin Fante D. Ghana Methodist, the Methodist Church, Ghana, the Methodist Church, Ghana, Calvary Society, Amekom, Calvary Society, Amekom, one of my frefre. Afi bia dwumadie we wonu mu dinye afi wei eno mu bedie o madia dwumadie beya mpaibɔ kɛseɛ ai enti Methodist Church ya ewa mekom se nyame ya adoma on the 27th March ya yewo mu no 27th March and 28th March ya wada any fear da for wani kyerɛ Calvary Methodist Church ye bɛbɔ mpaye ne mpaye ya mpaye sansa bra ye wo mu ya brebone na anu hwe kumase dwakasia yi eja demu tutu eti ho behia se de mpaibɔ ye de kaya brabɔ kyerɛ no kora wo se hwen ne bɔ mpaye na otamfo abonsam wone nam eti wo bɔ mpaye na kyese mpaabɔ no atumi abɔ ho bai biebie kwan de amount ye nyina de ne kyerɛ ho emfa wo se wo ye kremoni wo kwasɔre bai asɔre bia Methodist de se de ye nyina ye nimu no wo frɛ wo bia mekom Methodist bomodia saudi wani ba kyerɛ wo mepacho amekom de no e wo stadium opposite wana na sofo panyin yeah, Jumadi nyina esini sere so very Reverend Dr. Henry Ampao Asiedu na fein so na kwasi donko erade akoa wono so kan coordinator wo hwe no akeka ne omasie ne nya grokra na afei kasamafo ya sada to yensa a friend why a special guest ya wo bedwumedie ya sia bedim paboyi animu no Apostle Dr. Steve Pencil senior pastor CCBC etikai na ehye no enso ai kai na hye no enso se wodo ho bekwa akwa ho na bibia tumi akwa wado me pa cho dwumedie number bi ani ho ai ne nyina na se wode ebecho sanso so na adwuma bi padwumayefo ai ya na dru bre se ye hia me pa sanse ne wo na menya adwuma nye na metifie me pa cho wo tie ne ye bia na wo adwumaye be woni mo bia woni adwumaye fa number ya me de beto dwe na fa ma no aya adwuma kese pa ye wo bantema bantema na wo mo sanso branch ba ko alaba eti wo mo branches ni ye mienu wonom app shop attendant aya shop kese ye ton nioma wom emisa se npache de enioma eye shop obu ohwa open nioma kro na ewom na no sa no de ye dai ni nyina ne se wo padwuma ye eye shop akese mienu ba ko bantama ba ko alaba one mo pe shop attendant eno ne se one ye obetra shop wo obi twade ye yama no afei sales executives enso wonom ehia ai me pacho woni gi adwuma yi hu a bomodin se wo ye obi a wo wie junior high school unkun ko Jesus nwie ya adwuma yi untumi enye efri Jesus eko na adwuma ye betumi afa wo fra number is CA 0208 395 852 0208 395 852 number ni 0208 395 52 so na danchamunku no nso danchamunku na bedwa so ai bomodia se obema wonsa akabie ai na danchamunku na mo yawa hodo wode ne yesasabro yam na to ni padua no ho ensan bie woni padua no ho no danchamunku na no mama efesi ye de dancham sade na ye de aye no kwasam se dancham na nka so wote san na ne sade ye de aye nku pebito abatan wo ye bad time wo mano na kakra bi ya was mama ha watena de afa ho etimiti paye se bibi no wo de ne yesasabro oto ase na etwu sa wotena se antimi sori danchem nkuin wo nya bi ebeboa ebi fra ne nyamga herbal cream sa ne bi fra no nyamga herbal cream ana danchem enku Dr. Fako ena wode abedwa so fra the number wo betumi anya bi ato ho den kakra be wo fra number ya be bia benya bi no Dr. Betro 0248 706 247 0248 706 247 Mame Enko Studio A na Queen okay
ma misomo ha adishima ma Mr. Obiti French kakra o ma bo me na Facebook obi de no o sene no French kasem na ne mandi acheka ndi no ama me menti ase French na mba na yasa ya ba biom ewi anafe ya ton yem frama na o hon na yansa mbra bibia o be kan twato na ya to na wotwe nyina ayem fantefo za aje time na fi Adom TV ho nti ayeza ana onyamude ayeda bibia amamre bia o mfantim no na wotwe ye din nyina baba ewia ye din eziba na aboto do ya asawa ato do ehudam kakra ma kan ne ye won fantifu bebre wo esantime mu ha fa wa wo ho ha nanso so ma me mu fo ho nko wo krom da okay ana wote ya na mun ko funi na wa yo ho so ho something kwa no so fantika sakra wonte nti bi obi o ha me bisa na o fantin am me nyene din koma ya fantin na ke so antichram dabi ma oso kasa no so hia o kasa ho hia o din hia ho nti ma oso so din hia o okay ti mesre ya ma me mo o ma won fo ho ko ami mi so na ma started the cry ya nti o ma chakura na hima nya me twankontompo ma chakura bia na wotwe basa pepe so de anu kra de me friend na week bia no na mo na wa betena ha aha obi ni kro ihe kro obi o fanti doko go nzi bida o da bu o so o ze na o ye fanti zo nzi fanti doko nda nzi fanti doko nda me na do chi o aya won ko ma he okay na one more so when you want to do fantiful because I'm busy na da me do doji bo ha but obi ha me santin bi ka sana sem fantin bi bana me ne ka na wo fantin na me so ni me din no ampia no ere fantin as na what ka sana no me so ma me papa ya fantin for mo me me ka e wo fie na me so me nyina aka me ho nti damazi wo ma enjoy nti me yes slogan no meka na maka de Ghana we eat Ghana we drink Ghana we speak Ghana we wear Ghana we greet Ghana na chere Ghana man tie bibia ye bia nti ye fantinya we eat Fante we drink Fante we wear Fante we speak Fante into awala ye Fante na anchira wo ba oyewolo owala muru fie bi menyoje abrewo wo fie ho over 90 years abrewo ne ka Fante ne lifetime nyina kumasi ana watena abrewo ne ka Fante ne mba wo fie ho ka Fante ne nanano first generation wo ka Fante second generation wo ka Fante third wo ka Fante en menyoje pa obi hokra na nimfruma onyi kumasa bonten do wadene na wadene bay so oba 3 days or sementa mente Fante chere ri ayo ewi mpacho eat Fante drink Fante wear Fante speak Fante ana mankare ye eat Fante drink Fante wear Fante sing Fante speak like Fante I remember a higher the Ghana manteno Fante my abwaye ma bibia akoso kama sesi a chese obi a Fante din amane ho obi a se oye Fante ni obi a se o Fante ebi se ye wo obi se o hwe live e wo Canada na o say I am watching you live from UK in Canada yerade na mpacho monche mi o UK brono bi ever in Canada na monche mi machi UK outside UK nyina minim ho na mjo brono bi ever in Canada and Canada water okay Jamaica Street ho na minim say Canada water minim say ho na afese o kira o say Colombia obi frefi Colombia British Mama Efenie asema ye can British go British go okay and you me producer as British
British Columbia. Mama confused cry. Baby I will be no medawase na maka cho say baby bia will be Adom TV ebe yi efri mo na yen de ye to so dem ane ama kwan na wo so aba mgiri say why nhira ama dwumedie ne yeso so ya nhira e de ama mfantima na nanom ne na ahemafo medamase obomu mu adema medamase pa okay medas this is order me start bosom as antin ya jemache order mfanti fie na bosom yeah we chem we bi okay yeah damase me pocho you mate na ye meeting tempo eba na eba so na ye nyu abaji pocho me ne dam medas azi wo fie ye azinye woze sazi wo fie so ye pocho you mate adi mama wanza manyen medas fi ye to aso ewa ha. Yeah, that's it. 03220835818283 and then 84. But the number ne mount at ho. A be phone line na yakasa. Is there my bed from Pachamon? I just my whole family be Jinamiche. Mammy, I, Mom Brana. Pachamani for the dance. Adwa, Yanton Famaka na membrana, or Mom Fante din, and Fante din. And so now Absa Bank, one friend. And now your friend, Mena Efwa, Mena Efwa, can be a Minefwa, Piao, Minefwa, and no, and Queen Eleanor Haja Fauzia, and a dinner for Minefwa. Chese magajia mamaga venne enne ye Fante da me na efua edino wa wonim se ne ye ka dino wa wunu na wa wunu se eye Fante okay efua na eno ani efe no na difference be de wo mu efe no ebro ayo minim se efe no mom na ye Fante din kuku ayo I see but edina nkasa ene efua no yo ene ya tenio masepa kache mamenya madwuma colleague hamache ewa ha wa ene Fante di menti ase na me hunu sade enioma etie ajwa nka mbebi sapa me fese queen ajwa no so ebeka ne se mami se ajwa na jo na chesa ajwa ese enframe oba ajwa no ajwa mensiwa eti no sana etie no kwasem Fante fo mamre efe Fante waze papa minim sa na watwi nyina be hunu sade nioma eko na Absa Bank wakobie account no ho ana se wonyanko bie kokobie o free sabre ya kosi Easter nyame ya doma next week musurumifo begu achiriwia eti wa musala no free sabre ya ko Absa se wa won hyehyeye foforo bi kra ya wonom edema wo mo customers nyina opa hunu hyehyeye no wa hu menyankan yo wo de atamu kuchu get glued to your station 104.5 inshra na enya beka mensa pememo hunu enhyehye kro na egu akwa mu ya Absa Bank wonom ede ebra ye no ntikai na ehye ne so trade winds chemist and the trauma tablet wonom dia bejo so malaria fever dro tatahwe no enie pebinom na beboa malaria wako a enko malaria wako a enko wonom nro nyina so enko trade winds chemist wonom trauma tablet na ma wonsanka bi wonom ya bo se wa hya se ya wodwo so malaria ni nyina na ni nyina free ni padua no yellow ni nyina neko na etumi aboa malaria no se wonya wonom tuo a wontimi ni di eti wonya no trauma tem na eku malaria ni free ho no na eti wonom so na wotimi di kama